Iyi nzu ni inyubako ikoreramo ikigo gikomeye ku isi cya Apple, ikaba izwi ku izina rya Apple Park. Iyi nyubako yuzuye mu 2017, ikaba yaratwaye akayabo ka miliyari 5 z'amadolari, ikagira ibyumba bishobora gukoreramo abakozi 15,000. Iyi nyubako yubatswe ku buryo uyirimo aba ameze nk'uri hanze, kubera ko umwuka uyitemberamo uva mu biti biteye hanze mu mbuga yayo, kandi ikaba itagira ubundi buryo bwo kuzana ubuhehere mu nzu buzwi nka air conditioning. Iyi nyubako kandi yubakishije ibirahuri byinshi, aho byibuze ikirahuri kimwe kiva hasi kikagera hejuru kuri nivo ya 4, kigapima byibuze toni 200. Iyi nyubako kandi ikaba ifite urusenge ruzengurutswe na solar panels, akaba ari naho iyi nyubako ikura ingufu z'amashanyarazi ikoresha. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri iyi nyubako itangaje Apple Park, ariko mbere yuko dukomeza ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Ubwo Steve Jobs yazanaga igitekerezo cyo kubaka Apple Park mu 2011, yashaka gukora amateka ndetse akagira iki kigo igicumbi cy'udushya mu ikoranabuhanga, akabikora yubaka ahantu hisanzuye abakozi be bazajya bakorera bumva akayaga kava mu biti, aho umukozi yazajya yumva ananiwe agafata akaruhuka agatembera mu biti biteye hanze y'inyubako, nyuma akagaruka agakomeza akazi kameze neza. Steve Jobs yatangaje iki gitekerezo bwa mbere muri Cupertino City Council i California mu 2011. And we would like to put a new campus on that. Aha abakozi ba Apple bakaba barakoreraga mu nyubako 100 zitandukanye, bityo Jobs akifuza ko abakozi bahuriza hamwe bose mu nyubako imwe bisanzuye. Intego ya mbere y'iyi nyubako yari ukubungabunga ibidukikije, ariko nanone babisanisha n'iterambere mu ikoranabuhanga. Apple ikaba yaratangiye umushinga ugura imbuga nini iherereye i Cupertino mu isaha imwe uvuye mu mujyi wa San Francisco. Mu gukomeza uyu mushinga wo kubaka, Steve Jobs yahaye akazi umwubatsi kabuhariwe Norman Foster, wigize no gutsindira igihembo cya Pritzker, akaba yaranagize kandi uruhare mu iyubaka rya Berlin Reichstag, ikibuga cy'indege cya Hong Kong, ndetse n'inyubako yo mu Bwongereza yamamaye cyane ya Gherkin Tower. Binyuze mu kigo cye cy'ubwubatsi cyitwa Foster & Partners, ntibatinze kwemera uyu mushinga, aho babwiye Apple ko bazakenera bije ya miliyoni 500 z'amadolari. Ariko ntibyatwaye igihe kinini kuko aya mafaranga yose yahise ashira. Mu mpera za 2013 byari byitezwe ko iyi nyubako n'izindi zigaragiye bizatwara asaga miliyari 3 z'amadolari, gusiza kuzura mu 2017 yitwaye yagera kuri miliyari 5 z'amadolari. Ibi ntibyagoye Apple kubona amafaranga kuko kugeza ubu iki kigo gifite agaciro ka miliyari 200. Steve Jobs yitabye Imana mu 2011. Nubwo iyi nyubako ahanini yari ishingiye ku bitekerezo bye, ntibyabujije abo yasize gukomeza kuyubaka bagendeye ku bitekerezo bye. Iyi nyubako kandi ikaba yubatse ku buso bwa feet 2.8 ikaba igizwe n'inyubako nyinshi, ariko ingenzi ikaba ari yubatse mu buryo bw'uruziga. Kugira ngo ugere muri iyi nyubako ubanza guca mu nzira iri munsi y'ubutaka ya metero 230, ikakugeza muri parikingi nini y'iyi nyubako ifite ubushobozi bwo kwakira imodoka 3,000, ariko nanone ikagira indi parikingi hejuru y'ubutaka ifite ubushobozi bwo kwakira imodoka 6,000. Mu gusigasira ubuzima bw'abakozi bayo, Apple yubatse inzu zigezweho z'imyidagaduro ndetse n'ibibuga bya basket. Izi nyubako zikaba zigizwe n'inzu ebyiri za yoga, iya physical therapy ndetse n'imeserwamo imyenda. Iyi nyubako kandi ikaba igizwe n'ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Iyi nyubako y'imyidagaduro yonyine ikaba yaratwaye asaga miliyoni 17 z'amadolari. Amafunguro nayo ari mu bintu bitaho cyane muri Apple Park, nkuko byagakwiye kugenda no ku bindi bigo. Apple Park ikaba ifite cafeteria nini ikubiyemo 7 zinyuranye. Iyi cafeteria ikaba yubakishijwe ibirahuri bishobora gufungurwa. Ikindi gitangaje kuri iyi cafeteria nuko ifite ubushobozi bwo kugaburira abakozi 15,000 icyarimwe. Steve Jobs yifuje ko iyi nyubako ya cafeteria yazaba yubakishijwe ibirahuri kugira ngo urumuri rw'izuba rujye rugera imbere mu nyubako. Aha yageze ku byo yifuje kuko iyi nyubako iri mu zubakishijwe ibirahuri byinshi ku isi, bikaba ari 800, kimwe kikagira uburebure bwa metero 13.7. Indi nyubako igizwe n'ibirahuri byinshi ni Apple Auditorium cyangwa se Steve Jobs Theater. Iyi nyubako ifite umwihariko ko ari ifite igisenge kinini ku isi gikoze muri carbon fiber, ndetse na asanseri ya mbere ku isi ikoze mu birahuri. Urubaraza rw'iyo auditorium rukaba rwaratwaye asaga miliyoni 12 z'amadolari. Bikaba byari ibyifuzo bya Steve Jobs ko iyi nyubako imera nk'umurimbo, ikagira auditorium hasi mu butaka. Iyi nyubako yonyine kugira ngo yuzure ikaba yaratwaye asaga miliyoni 180 z'amadolari. Apple kandi yubatse indi nyubako igenewe ba mukerarugendo bayisura. Muri iyi nyubako abantu bashobora gutembera ibindi bice bigize Apple Park batavuye muri iyi nzu, ahubwo bagakoresha uburyo bwa augmented reality. Iyi nyubako yonyine nayo ikaba yaratwaye asaga miliyoni 100 z'amadolari.
ariko kuva yakubakwa imaze kwakira ba mukerarugendo ibihumbi amagana ndetse igurisha ibikoresho byinshi bikorwa n'uru ruganda. Steve Jobs azana igitekerezo cyo kubaka Apple Park yifuje ko ibidukikije biba mu kintu bitaho cyane. Aha yifuje ko iyi nyubako iba yubatse mu buryo burambye kandi ntibubangamire ibidukikije, kandi ikagira ubushobozi bwo guhangana n'ibiza nk'imitingito, imiyaga ikomeye ndetse n'imyuzure. Urusenge rw'iyi nyubako rwonyine rutanga 70% by'amashanyarazi akoreshwa n'iyi nyubako, ikagira kandi uburyo bwo kubyaza ingufu ibikomoka ku bimera bukabyara amashanyarazi ari nayo akoreshwa nka 25% y'ahasigaye. Mu kugira iyi nzu nka pariki, Apple yateye ibiti 9,000 bifite ubushobozi bwo guhangana n'izuba ndetse n'ibindi biti byinshi bya pome yitiriwe uru ruganda. Fondasiyo y'iyi nyubako kandi ifite ubushobozi bwo kugenda mu gihe cy'umutingito. Aha inyubako ishobora kunyeganyega ikagera kuri 1.3 metero mu cyerekezo icyo ari cyo cyose bitagize icyo bihungabanya ku bari imbere mu nyubako. Ibi bisobanuye ko no mu gihe cy'ibiza nta cyabuza abakozi gukomeza akazi kabo. Abari muri iyi nyubako bakoresha umwuka kamere uva mu biti biteye hanze mu mbuga. Ibi bituma idakenera ubundi buryo bwo gusakaza umwuka buzwi nka air conditioning, ahubwo igakoresha udutibe dutoya tuzwi nka soffits dukura umwuka hanze tukawugeza mu nzu. Nubwo iyi nyubako yatwaye akayabo k'amafaranga menshi, Apple yizeye ko izazigama amafaranga menshi yari kuzatanga ku ngufu zikoreshwa n'iyi nyubako. Ibi bizaterwa n'uko urusenge rw'iyi nzu rufite ubushobozi bwo gutanga megawati 17 zituruka ku ngufu z'imirasire y'izuba. Uretse kuyirinda gutakaza amafaranga menshi, iyi nyubako kandi ituma n'abayikoreramo bakora akazi kabo neza kandi ntacyo bikanga. Apple Park iteye imbere cyane mu ikoranabuhanga, ariko nanone ikabikora itabangamiye ibidukikije. Ibi bigasigasira ubuzima bwo mu mutwe n'ubw'umubiri bw'abakozi bahakorera, ari nabyo bigira iyi nyubako kuba yihariye, haba uko igaragara cyangwa uko ikora. Kugeza ubu ibyo Steve Jobs yifuje kuri iyi nyubako byose byagezweho. Igisigaye ni ugufasha abandi basigaye bakayireberaho bubaka amazu arengera ubuzima bw'abakozi ndetse n'ubw'ibidukikije muri rusange. Niba wakunze iyi video ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo cy'ibyo wifuza ko twavugaho muri video itaha. Amahoro.